Kariboy Idol Season 2 Ban ketiu ya kesap kikun samla Kani gerensan nak kebenta kikun ketem Riboy Ki dukot jong kaseng HNYF hadin ka jingyo jing tip ya ke jingle thurmur ha kawe ke jaka syongkai pengan kabalai kerteng kum kari kanan kabadon ha kathany umroy kabahap apok senong ej halor ka jing peniat ya kene ke jaka syongkai pengan kalalej banjurip ya kene ke jaka halor kimat ka bakitrai jong kene ke jaka ki badai na bar jala bala kene ke jaka ka biang ne em ki kot gisla kabalong kat kum ka kerteng kabala shim na ka kerteng kabala ai kum ka ri kanan bat baki kam kim ye dei bat kate ke kerteng kabala pen kerteng ye kete ke jaka syongkai pengat kabala buru ye ke jaka kemmet ki jaka syong jing yalang ki jaka samit ka jaka bam bat kiwe ki balong kum kiwe ki guest house lane ki resort ha ka bai dei bat kane na kaliang jong kaseng HNYF Eastern Circle ha ka jingi don langru ki dikhot jong kaseng na ka Umsting Circle bat ki dikhot jong ka district ha ba ki dikhot jong kaseng ki lalej banjurip ha kani kasngi kata ha ka khat para tarik upnai risau arhajar arpawei kim syam le kendu ya kitrai jong kane ke jaka lane ki bapet ki bakhmi ya kane ke jaka henry ki don tang ki nong trei bat kimla banai ya ke jubab ke basai bat kumta ha ka bai dei bat kane ke banta ki dikhot jong kaseng ki labu ya kitrai lengba jong ki te ki nong trei bakin pensai bat penbej hapo ka shipau tarik jong banai November arjar arpoi bat lada kamlong ha kata ka rukom ke babyang bat ke babej ka senghi kan le ya ke badon kam namar ka kerteng ke bala pen kerteng ya ke jaka bat ki kam ki bala peniat Kim Yahab Satya. Ni hang ni nakaliang jongka Eastern Circle HNYF harangkat ke jingnya senran rangkat lem pat ka Umsting Circle nangta ke jing don rangkat jungi Astan Secretary jongka Northern Region. Te khendiat ni thu ga daw baling ni wan hang ni mar ba oro isuli bangi syat bana ya kan ni jaka ni ha ke bagi syat hot kari kanan Tindra nyempat jurung syapo let's say nyempat jutip ke ke budon syapo bat kumnu gi peniat te khendiat kum gaseng ngiwan hakani kesngi da ka jing keren jing gi pat ba let's say mar sukli ko bantip ba kadon ke sini syapo te hadin mengelawan ni ya kendu iwe dekat jong gane ki kenja trust lani kenja society te yang lai kendu iwe dekat beri kasihi basa ni ha muen tinggal ya keren ba nakaliang juga seng ikwa ba kidon kinu let's say ki project ane ki kenja business ba gile khamtam hangi hangni ki tribal area tingi kwa ba kanlong ka ba shai lese kanlong ka ba legal om baniat illegal lese bom don kot don sla badro aku juga por ngi kren nakawe ke por sakawe ke por na bentaga le benemi sayong mo benemi transaction act ki ong ba nakataka daw ngiwan hangni bat nilai kendu bat i ngildep pan ya kren ba ngi ong ba ngilabu daka tarik deadline kata kalau sepuluh tarik kenapa kemudian ikut Islam bagi yo nang mo yo batak ko si mo kontre hang ni re habang yurung sepo lakle lang se hi ka kerteng gito rikanan mereka ba sepo pat lakle lang galong kompleks kidon ki guest house nang ta kidon gini ki spa mo nang ta ki party room nang ta ki restoran nang ta ki long kala kelum lang ke juga por re ha bakat kum gi keren bat i bat tai dikot yang ba nilai ada bentak long charity program se bentak school dispensary dia nakaliang juga seng ikut bergentu ko entah kasih yang pala bersim garai ten ring labu spoterik ya ki gini no peniat juga ni ada rikanan ni bagi penbiang ikut Islam bagi hak bayar de bakumno ban ron se ke business nani ya kanu ke purpose dia increment scam ba nomor balik sel ada kum kini gi benta long light line long illegal maka ai mensim ke encourage no ikiwe patru se mentak tak don takawe yang ni se kat akislam go put se kami ipo tuli kalau ke jing kita jing dunong ni kalau ba yang parado prasnam jungi padon basa imhang ni increment scam ba in sayo ikut strike babiang baldan nyim ikut babiang hapok skuterik nimbang sing hapan kan ya hagane ka no paising lawan ban sanran dari ba nagaliang district jule aman lah ke program jeng skill ni dan kat lang bakti bakti skill berbor kerja aja kita jenis tunade pakai skill dan ketika monti ke diang jeka bertelang bani ke district dekai ke jingwan jengi hang le ha rikenan golong ba katkum ke jing report ke jing tip ke jengi babun ba complain na kinong sing stong jaga ni kathan eastern zone
Oi ki ong ba kadai ka rikanan ke mengitip bat il PE la jong hikmat ba kala thok kadai ka ban functioning ya ka training center bat ban le yang ta ka trust ngah kadai ka kunja trust bakin le kum ka dispensary ki school bat ka house handai ka long ka basongsi ingi andang layat andang larung sipo kum kita ka bental ni propose ke mudle maki kam semula dan de wala kata ka long pat ka basongsi na ka liang jong ne u manager ngimlak ban keduk ngimlak ban keduk menta ka jan met ke long ba semula dan sene handai ka balong ka basongsi susu ka ba kine ki bru jongi par kine ki bru berabar ki ju peran kambet ya ki bru khasi ki jongi ban yakran yakno no ka jing keduk jing habade ka ne ka project long ka ba kene kene ki jing maham ikeduru ya ki prakasi ba aba bidan menta berkono no ka terus lene benar benta benar ka benta functioning lene running ya ka business habade project ki banabar sobha de chim da jing kitle batu dip ya ka sedang pada pukul hari ku menta kasi ki jingwan kedua jingi lawan berkedua ya ki ngam sebelah dan jing dip ai habade pukul islah komno kin la ban sim ke jibak lepan aba kim sebelah dan tak ki islah jaj bisude paradok prasnam ba isu ailat yo ban lebu ya ba udai ban biang kikot islah hapo sportrik ilam dak tahu lah biang hapo sportrik nak liang jungi keseng ngimban seng ngim lek berengkam bala dangin lap kita kikot islah ju ke pembiang ni hayat kot kum ka an lan ket kum ka an ke bangidai ban lek ban ngin ru ya kata ke komplain lagi yat ru skibor balor bangin buyak jing sa sisu bangin tip ru ke functioning jo ka project